Assalamu alaikum bekendişler. Bugün biz Elektrostal'dayız, город. Az ушул жерден квартира көрөбүз. Однокомнатный квартира. Анан да студиялар бар. Однокомнатный квартира 2 миллион 700 турат. Студиянын баасы канча? 1 миллион 290 миң. Муну алып өзүңүздөр жашасаңыздар деле болот, арендага берип койсоңуздар деле болот. Бул жерде Валберс склады бар. Налич алып койсоңуздар болот. Түбөлүк бар, сиздерге акча алып келе турган нерсе экен да. Аз барып көрөбүз. Ошого неме зерикпей до конца көрүңүздөр. Туугандарга, группаларга таркатып коюңуздар. Каналга катталып, класс басып, комментарий жазып коюңуздар. Сиздерден ошол поддержканы күтөм. Görüşкөнчө анда азыр студиялардын ичинде. Так, все, я тогда наберу, вы тоже подумайте, когда вам лучше набрать. Давай в понедельник созвонимся. Понедельник, Да. все, хорошо, да, я тогда наберу в понедельник. Ага. Хорошо, спасибо, до свидания. Ушул жерде бул жерде однокомнатный квартира бар экен, бул жерде студия. 3 студия бар экен. Короче, 4 комнат квартираны переделать етип коюшуптур да. Бул жерде жашасаңыздар дагы болот, арендага берип койсо дагы болот. Студия сатылат. 1 миллион 300 ремонт менен. Город Электростал. 2 адам жашаса болот, семейный. Электросталга канча минутталык жол? 10 минутталык жол экен азыр биз келдик. Душ, мыйзас. Экинчиси 20 квадрат метр экен. Так, ну давайте, еще посмотрим. Вы сейчас вот по поводу этого определяете, я узнаю. 18 квадрат метр. А комнаты вы не рассматриваете? Так, если не память, мне кажется, район 1,4 миллиона, 2 услуги. Бул 19 квадрат метр экен. Ну, она в городе тоже. В городе, да, в квартире, комната. Вот, можно посмотреть. Bir komnat kvartira 26 kvadrat metr. Hadi. Remont yine. Bu kuhyası 6,5 kvadrat metr. За сколько квадрат метров? 26, 26,8. А, вот эта комната сколько? Где-то. Да, Общая 26,8. Нет, вот эта комната примерно. Сейчас посмотрим. Так, это у нас 12-метровая она. Тоже в районе 12 метров. 11,5 метров.
Ба, однокомнатный квартира, студиялар ушул домдо. Анан жакка белинде. Мына ошон масла алмашып турган жер бар экен. Автомойка. Нарагында типа торговый центр кептенген бар экен. Валберс, Хинкаль. Короче, не керек болсо ошонун баары бар экен да. Ал магазин аркасында Дикси бар экен. Пятерочка бар экен. Мына немен домдун аркасында. Не керек болсо баары бар экен. Баягы ушул домдо болсо айтып аткан Пятерочка эмнеде экен мына. Жакын экен. Ошо шашылыңыздар, алып калыңыздар. Сиздерге бир нерсени айтам деп эсимден чыгып калыптыр. Мына Электросталдан квартирага чейин 10 минутталык жол да. Электростал. Мына электричка сторон Москвага кетет азыр. Бул жерде чайкана ачылыптыр. Чайкана бар экен. Торговый центр. Валберске ушул жерден маршрут алып кетет болуш керек. Мен бул жактан кеткен эмесмин да. Жазуудан кетип жүргөм. Ошо. Номерди калтырып коебуз. Эсинче байланышсыздар. Мына электричка. Ушу менен Москвага кетесиздер. Бул жерде не только Валберстегилер. Москвадагылар чем комнат снимать эткенден көрө бул жакта алып алсаңыздар, кредит алып деле алып койсоңуздар, арзан түшүп атпайбы? Азыр электричка менен келгенбиз, кайра ушу менен кетебиз. Эшик суук. Опа.